Prijatelju, je li ti dobro? Jeli? Koliko smo to već ogugali na scene ljudi koji leže na putu? Kako smo to društvo postali? Da li je to manjak empatije ili smo se navikli na scene da ljudi koji se napiju padnu na ulicu? Ne znam, ali ostajemo kao društvo otuđeni jedni od drugih. Niko na niko ne gleda. Treba se vratiti korenima.